الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه واتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Jari mga kakasi, amuin di murungog waktu ini, sibuk dalong ta yan kamu haamuin ini di murungog aikom longsin bahasa iban ha social media kasi iban lasa sing kami magpasampay sin kakukuyakan sin Allahu Ta'ala pahadarat sing kita niukatan sarta amo na inpunan sing kita niyo dahon pahadarat sin Tuhan na Rabbul Alamin amo na perkala pag-agama amin suway na sadya inambok pamok din katutan niyo magpa sampay karena in mga inikatan way lupasin kakainang nato manahot maaslag bistahon sin Allahu Ta'ala karayawan nato hadlaw gana-gana karena in pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maita kato taniyo sarta pang daak long niya ballighu anni walau ayah na panatunan niyo in agama sin Allahu Ta'ala amin nakawa niyo rin di kako misan da kuman ang bukayat na ini katantan hambuk ayat ini lando tod malaggo bistahon kato sin Allahu Ta'ala. Inyan katan wayrun lupas niya. In yahdi Allahu laka rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Amin ikaw mahinang parsababan sin kahidayatan ni nabuktay manghud mo. Turun sin pag-iman sarta tumuyo siya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala na biya kau sin nakadawhat amuin sa laggo-laggo kakukuyakan si mano siya halaw man sing gumiini uukon si mano siya halaw man sing gumiini labi in hiruhal kay mo itukbal sin Allahu Ta'ala kay mo adlaw kana amet mga katawtay manghuran ha kami Islam nasabi yadto kuma kita niyo pangadyan daing ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Araf ayat hanggatus tagkay man tagwalo parman sin Allah subhanahu wa ta'ala qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a alladhi lahu mulku samawati wal ard La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummi. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala haraak niya pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baitaan kanila, ya kau daak po, ya kamu mga manusia. Bunal-bunal tuod, in ako ini raak sin Allahu Ta'ala. Harap maun kaniyo katan. Atin maksud doon haon, bang iyan doon sin Allahu Ta'ala katan, lamod doon hay ni in mga sila
iabutan simpamando simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam dain ha mga ummat na kauna sin mga karasulan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala bianakan Musa alaihi salatu wassalam Iban Isa alaihi salatu wassalam amin aun kitab na panaugmon kanila amunain Taurat iban sin Injil wajib in hukuman subay sila manay maisin amin panawag-tawag sin Allahu Ta'ala dain ha amin kahinapusan daak amunain pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi siyabot doon ini, ya ayuhan nas, ya kamu mga manusia, bunal-bunal tuod in ako ini raak sin Allahu Ta'ala maun kaniyukatan. At niya saplag pakatan alam. Isiyo in nagdaak ini. Amunain tagmiliksin kalangit-langitan iwan na singguminia. Amunain way Tuhan dugaing mapatut pagtag-ipunan buat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain Tuhan magbubuhi iwan sin magpapatay. Asababiyad tubiya kita simbiyaitaan ay siya tuy in tagagaos. Amo hindi mihil kabuhi. Iban siya rain tagagaos di mihil kamatay. Hapuson imano siya amuin mamatay bang di patayon sin Allahu Ta'ala wayron mahinang niya. Dami kianing kabuhi. Hapuson imano siya magbuhi hapag kahinya mano siya. Allahu Ta'ala raim makakausayan. Nasabi at tulong sintuhan na to Rabbul Alamin. Fa'aminu billahi wa rasulih. Na pagparat saya kamu. Patuhan tunggal amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sindaak niya. Isindaak niya ini. Matao din daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahing hapanagnaan ito. Sa tiugila doon hay ni bang hisiyo in pamarat sayahan sin manusia kahinapusan zaman amunain Nabi Muhammad an nabiyil ummi amunain Nabi sin Allahu Ta'ala amun di misan maingat magbasa rin maingat magsulat alladhi yu'minu billah wa kalimatihi amuin siya in nagparat saya muna pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin amuin piarakan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala na pag-ubos doon dia akitan niyo katan sin Allah subhanahu wa ta'ala wattabi'u na doonhan kamu kumawa sin amuin aturan kaniya tungod paparkala pag-ibadat niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Singurin niyo siya. Uno-uning kakahinang niya amo yan in singuran niyo. La'allakum tahtadun. Manunjo kipain katantan magad. Simingod na kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuinin sarat sin hidayatan sin Allahu Ta'ala in ummat amuin haulihan ini katantan. In maana niya, kamaksuran niya, isiyo-siyo hindi maka dapangiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tanto-tanto sadya di siya hidayatan sin Allahu Ta'ala. Karena inyan, biyaray taro kayong ayat. Parman sin Allahu Ta'ala, umayyushakikir Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Na, biyita ka to harugaing ayat hisiyo-siyo in nagduwarwa atawa hisiyo-siyo in nanaikod daing hapamiat sindaak sin Allahu Ta'ala kahinapusan amun ang pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun dia kita niyo papasinguran iban dia kita niyo pa agarun hakatan simbiyaita niya
Kahit wayron makaingatambok din kato taniyo. Bang biya din yung pag-ibadat bang bukon sabab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena siya rin naraak. Hakahinapusan. Ini dahing mga karasulan, kanabihan. Siya rin mapatot siguran. Iban di tayo maunsin Allah Ta'ala in ibadat. Amoy in bang bukunda inyaon kaya pasampay sin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan to. Na, isiyo-siyo lang niya in nagsak doon. Haamin daak sin Allah Ta'ala kay napusan. Mimba di matabayyana lahul huda. Sin ubos niya na piyatarang piyasampay in sabab sin hikahidayat sin Allah Ta'ala at tiap-tiap manusia. Wayat tabi ghaira sabilil mu'minin. Pag-ubusin niyakaran niya, siguran niya, amuin kakahinang sin mga tao bukon bariman, labi-labi na tuod, insiguran niya, amuin mga tao, magpakita sin ingat nila, magpagawa sin amuin biasa pantun, yaon kanila yung kasabunnalan, simbukon siya gawa dahil hakitab sin Allah Ta'ala, iwan sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indaawan nila lang niya ay inhinang iniway isab piyang langan niwan wala piyang daakan, hamok yan to parkala, di tatay maunsin tao tagaakal. Nain yan katan, di tamanjari singuran yan to. Wayat tabi ghaira sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla. Laun sin Allah Ta'ala na pagka sila nanaykod, dahing haraakan ko, labay ring haamin pagpasampay sindaak ko, amo na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pagka sila nanaykod, na taykuran ko isab sila. Nuwallihi ma tawalla. Wa nuslihi jahannam. Wasaat masira. Na sarta lang niya, na landang-landangun na mo siya biha na adlaw akhirat bihan atawa tapahon langsing kita tapahon atawa rangdangon sinarka dito ha adlaw gana-gana narka jahannam wa nuslihi jahannam wasaat masira amunain sangingi datunganan si manusia adlaw gana-gana amunain narka jahannam na amo yan. Sabi yan to mga kataw tayo manguran, pagka kita niyo naraak dihay ni, tintuhan na to Rabbul Alamin, pasingurun, paakaron, hapang daakan sin, kahinapusan daak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aparman niya, wattabi'uhu, na singurin niyo siya atawa agad kamu hakakahinang niya, la'allakum tahtadun, mura-murahan, hidayatan kamu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wayroon jumatuhin ang marayaw, hababaw sing gumiini, bang bukon da amin piag marayaw sin Allah Ta'ala, bang kau tumangkis dahing hapeg marayaw sin Allah Ta'ala, tanto tangkisan kau sin Tuhan Rabbul Alamin. Naamo yan to. Insubay na to ayaran, hakabuhi na to. Karena in agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amo na in agama Islam. Inna dina indallah al-Islam. Benar-benar to in agama ring hatuhan Rabbul Alamin, amo na in pag-iyanon agama Islam. Na, bangkaw sumulang doon, gumawa din doon, biasim biyeta sin Allah Ta'ala surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Na hisiyo-siyo in miyagad harugaing daing haagama sin Allah Ta'ala agama Islam piag agamahan niya na ibot di tuod mabuli iban dapat taymaun kanya sin Allah Ta'ala iban in siya yan haadlaw akhirat, siya na yan in makadawhat sin sa lugi-lugi atawa kalugian laung ta amuy in
pasang in kalugian dito ha adlaw kana. Namo yan mga katawtay mangurana ka Islam. Inagama Islam ini siya na inagama para sa baban dia aksin Allah Ta'ala yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarta in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya na in khiyataman na sin Allah Ta'ala in pagdaak. Hati niya siya na kahinapusan. Pagdaak hatungod paparkala pagpasampay sin pag-agama. Iban doon ha ini, diyukop na sin Allah Ta'ala, haipon niya, in nikmat niya, atam mabihi alayhimun ni'mah. Diyukop na sin Allah Ta'ala runhan, waradiyahu lahum dinan. Iban, in agama Islam, nagrila na in Allah Ta'ala, pag-agamahan, sin siyo-siyo kato taniyo. Wala yakbalu min ahadin dinan siwa. Wayroon tuod tay maun sin Allah Ta'ala pag-agama mapuas ling ha agama Islam amoy ini pag-agamaan di halaw man sing gumiini. Namisandahan aturon mo malingkat pareng sin ini kakahinang sin pag-agama piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatat kala siya indaak di kita manjari simingod parwaing. Naroon na inilamod yung mga Yahudi, iban si mga Nasrani. Amin nagdara agama. Amunain napanaog sin Allah Ta'ala kitab Taurat maun kan Musa alayhi salatu wassalam. Damikian napanaog maun pa ini Isa alayhi salatu wassalam in Taurat iban sin Injil. Inyan katantan. Na biyay doon hay ni, amoy in simaksi sing kabtangan, amin biyay alam sing Quran kaina. Hadis, riwayat din kan Abu Hurairah, kabaakan ha kitab Sahih Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qal, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Biyeta simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibot laong niya. Paamuin tagkaputan sing ginhawabaran ko. Atawa tagkaputan, tagbayaan kan Muhammad. Yadto kaniya ingkatan pakaradya na muna Tuhan na to Rabbul Alamin. Hisiyo-siyo, hambuok daing hamanga manusia. Amin nakarungog daing kako. At niya nakarungog daing kaniya, nakarungog sinadis. Wala na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam halawman na to. Sa sumagawa masi-masyeri na to biyabat-bat in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na buko ni maana na subay sa jaring hasimud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyo-siyo magkabtangan kaniya ambok manusia sarta piyamarat sayahan niya inyaon nagpasampay siya buat malingkan inyaon gandahan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin tutong basan bal kala-kalaan hadlaw gana-gana. Na, hisiyo-siyo lang niya. Ang buok manusia, amuin, uno-uno na inkiarunguhan niya, ang buok dahil mga umat ini. Umat pagyanon, Yahudi. Umat uno pa, Nasrani. Iban sin umat, amunain, wala pa kaya pasampayan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin mga kita. Amuin lang tabukon Arab. Pag-ubos doon haon mapatay siya. Miyatay siya wala nagparat saya hauno-uno na. Dain ha mga piarasin Allah Ta'ala marikako laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam illa kana min ashabin nar. Buat malaingkan insiya hambuok daing ha mga tagdapo sin narka. Atin niya insiya tagdapo sin narka.
narkain parsukuan niya haadlaw kana. So imana niya amin mga bihayaon, biya kita simbeitaan, nag-aagama pasinagama Nasrani iban Yahudi, bang masisila himihinang habihaon, wala nagparat sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanto sadyain sila taunarka, di tayo maun na yung pag-aagama nila. Bihan yan. Naramik yan, kita simbeitaan, amuin, di taman jari pagdalil, in parkala, amuin, kitab na kauna hatat kala yari na yung Quran, amin na masawi, piyasaw niya na yung katan, ini kakitab-kitaban na kauna rin kaniya, isin na masawhayan, amo na yung kitab Al-Quran, bihan. Hati niya rin kita makayan, ay, na, ini, nagduaain, ini, nagdua along niya in Musa, imamin hi Harun, na hinang dalil sing kaibanan, sin amin hati niya, pagpakusog sin amin baita nila, supaya may nagbunalin, kakahinang wala na hinang sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam. At iniba sa kaulola, nagnabi siya atawa, dito siya kimahagad hapag Rasul sin Musa alayhi salatu wassalam, bukon doon hapag Rasul sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita simbeitaan, di tayo maun in ka-Islam niya habihad tuin hantang niya. Sabab matarang yari in hadis, biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw pa ka tayo maun sin Allahu Ta'ala in asal Yahudi na, iban sin Nasrani niya, iabutan sin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala na naimai, intay maun sin Allahu Ta'ala. Nabi adin na inbukon siya nakalamud ha Yahudi iban Nasrani. Manjari iabutan na siya sin pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala siya timayma. Masih siya umukay madto, ini kumadkad madto pa amin kitab Taurat, iban kitab Injil. Ba't amod tindalil niya ha, pag-agama niya riha, lauman sing gumiini sin insya, lamud na rin ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena insya, iabutan na sin pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakahinapusan sin jaman. Naamo yan, mga katawtay manghuran, haagama Islam. Nasabab yan, pamarat saya, hatiyon na to marayaw, tasdiqu ma jaa bihi ma'al qabul wal id'an la mujarrad tasdiq. Pag-ianon dun haon, yung pag-ianon iman, maun pabiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamarat saya kaniya, amin lang niya, lam yu'min billadhi ursiltu bih, amin di siya mamarat saya haunuin sa amin piyaraka ko sin Allahu Ta'ala, hati na mo na piya sampay ko kaniyo, pagkabus wala siya nagparat saya, biyeta dun hanin pag-iman, pag-ianon, subay ka kumahagad. Magkahagad ka sin inyaon, biyeta sin Allahu Ta'ala, para akniya pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subay na to taymaon, dahing habigi jantong na to. Sarta, impag tayma, di mamarahi taymaon sa jasin jantong, subay kita niyo simingod sing kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hapag anggaw ta niya sin pag-agama. Amo na impag-ianon al-inqiyad. Hati niya subay na to, yad to, urulon madto-madto bang biyadi nin kaagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagpatarang, naghantang sin kakahinang piyang daakan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, papasinguran sin Tuhan Rabbul Alamin sa sin umat niya. Amo yadtuin, ini kasabudanan niya, mga katawtay manghuran, haagama Islam. Atin niya amuin, mamarat saya, kumahagad, paamuin, piyaratong sin Allah ta'ala maun kaniya. Sarta doon hayan, amuin, siyaksian doon, sin inaagama Islam, amuna yung sarayaw-rayaw, agama. Dahil hakatan agama na kauna. Bihan, karena in agama ini, amuna yung jukup-jukupan, wayron na kulang niya. Bihan, al-yawma akmaltu lakum dinakum
Adlaw yan lang sinallahu ta'ala na diyukop ko na kanyo in agamaku. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Iban, doonhan, ini, diyukop ko na hati niya, wayon na kulang. Doon haagamayan, ingkatan sin nikmat ko, madawhat sin, ipon ko hadlaw ka na. Hati niya sin tumugbas. Kana naman nito, in nikmat hadlaw akhirat, amo hindi pagkana naman sing kitari halaw man sing gumiini. Na, amo ato yung pag-ianon doon haon. Na, sabab yan, in paggainin sa rayaw-rayaw, agama, dahil hakatan agama na kaunarayin kaniya, na magbulok binasa kita roon. Murol hakakahinangsin, pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In agama Islam, nagdara siya sing katan hikarayaw. Iban katan marayaw. Amuin katan sin marayaw pag-agama na kaunayad to yari na nalangkom halaw man sin agama diarasim pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarta lang niya ini kakitaan mo indayaw niya. Dahil nga amiin piyag-agamahan sin sila na kaunayad to. Doon hayan iban ka na naman mo. Pawaran mo sambil. Bang mo hitunay na sambil sinupon inbigi jantong mo sin amuin ini pag-iman pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran agama Islam. Na ini nikatan siyaksian sin Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Ma'idah, ayat 48, wa anzalna ilaykal kitab bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alayh. Biyata sin Allah ta'ala na pianaugan namo kaumaun kitab. Kitabon ini, amo na Al-Quran. Nagdarasin kasabudnalan sa siyaksian sing kitab na kauna. Tanda niya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil ngan niya, iban sin sipat niya katan, kabaakan halawm sing kitab sin Taurat, iban sin Injil. Sa paingan niya, nasabot dito Ahmad. Ada punin Ahmad, iban sin Muhammad, iban sin Mahmud, inyang katantan, puunan dareng haamuin, kapudjihan dakula, bihan, hamanga sila. Mag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, dito adlaw kana dumatong in pamudji nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, labay ring hapag-ibadat nila pa Tuhan Rabbul Alamin, madawhat nila yung kasanangan dahil hatuhan na itong Rabbul Alamin. Na, amuin lang ta siyaksian doon haon, dahil ha kitab Al-Quran, ini siyabot yung mga kakitab-kitaban na kauna. Iban sin, ini nakahuli na kay napusan niya mo na yung Quran mahamulye. Sa biyayta kay napusan sing ini ayat pag i-anunsirul ayah, wa muhaiminan alay. Amin nang lang kumising katan sara na kauna. Dahil halaw man sing kitab, halaw sin hanggato si man upat kitab, na langkom yaon yari nakatan nakasud palaw man sin kitab Al-Quran. Naamo yan mga kakasi na mura-murahan yung mga inikatantan, matayma na to marayaw, doon kita niyo magtuyo himinang hakakahinang piatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw na kita niyo dumaawa sin hinang na to, bang kita niyo masagda, haamin hinang, hapag-aga mabating niya unbukon daing harasul sallallahu alaihi wasallam, subay na to, yan hipag inu-inu habaran na to. Ay kumaita ako ni nasagda. Bukon kita rukalan, kaman makuyag kita bang kita masagda. Bihan yan. Kahit nain,
tao takaakal bang siya masagdahay nang niya tanto sa japang atod nila wala nakaamoy ninang mo. Hangkan kau si Agda. Bihansan. Labi-labi na bangin si Magda kay mo takapanghati. Nasubay yan to tayo maun mo marayaw ka. Manipagsukor mo pa Allah Ta'ala sa tayo pagsukor mo tayo manghud mo. Kaya kau tayo manghud magsukor to sin si Agda mo ako. Bang bukod na panganal ko ini nakaamoy hinang ko. Sa kalito'y way. Na magsukor to kay mo yatay manghud. Iyang bumutuod ako tayo manghud mo ako. Nasubay rin sa paangguhon ko ito tayo manghud takaw. Bihan. Nabihatod subay panayma sin Muslim magtay manghud. Bukon magdugal, bukon magastol. Bihan. Na inaka ma Islam, subay kita maguno. Ini magpasampay sin akama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Batin mga kasabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagbayta kato tani. Laysa kulluna yasma'u hadisan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walakin yuballighu minna syahidu al-ghaib. Bukon lang niya ing kami kataan nakarungog hadis daing Rasul sallallahu alaihi wasallam. May tayad to pasalsin kasasawan nila. Magayo po ta family nila. Aon ini kakahinang labi marayaw pajatuhon nila, hajaman nila. Sabi to wala sila nakatabo mon para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa sumakawain kakahinang iurol sinambok pahambok bihan sinla sa hatay manghud niya laong niya na paabuton sintay manghud niya in kiarunguan niya ring Rasul sallallahu alaihi wasallam hiyatod niya sampay maksurun niya pabay sintay manghud niya yatay manghud na kainayad to na nakarungog kami hadis daing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakita ko biya mga inikaw aon kasasawan mo, miyari ako kay mo, ayarin hadis. Nakita ka mo yan. Naing sila makuyag tuod. Biya, nang kadnaon daing kanila, magsubli sila, unuyaon, humadir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya kan Umar ibn al-Khattab, magsubli sila, yaum ba'da yaum. Ambuk adlaw hi Umar imad to para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ambuk adlaw mintay manghud niya yaon. Pag-ubos pagmahapon yaon, magbahagi sila. Bangaw na usaha sin Umar ibn al-Khattab sin waktu yaon magtunga sila. Na in hadis sabi kadto isab sin amin tay manghud niya to nakarungog madto. Damikyan ni Umar ibn al-Khattab bihad to ra isab patay manghud niya. Nabang bihay ni pagtay manghud sing kita. Abi naman si mahihinang tayo niya do kaylo. Misan amo-amuro kumanin abot-abutan. Bang man sumampay insura sing kami. Maun pa mga kataw tayo manghuran na mo amin di murungog bihaon. Amura-murahan. Inyang katantan insyaallah ta'ala. Hikabatok na to. Maun pa amuin. Hika ini pa amo na to sinhinang na to. Pakabayaan sin Allah ta'ala. Amin madawhat na to inrida sintuhan na to Rabbul Alamin kato niyo katan. Na miyawot na sabihin waktu na to, magsukor pa mga kamu yan di murungog hawakto in insyaallah ta'ala, murah-murahan, in inikatan na mahinang sumaksi kato tanihadlaw kana sin in kami wala nagbati laol, nagpasampay sinakama sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan na sabihin kamu wala nagbati laol, di mungog, doon ando, hisiyusyo na yung kalasahan na to, pasampayan na to, amin sila mga wala nakadungog madtuwihan. Insyaallah ta'ala papagbarakaton kato tanyuin. Waktu na to. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magsukong pato, para pangasyat. Deposito, manangkap. Matun, pangis, tigtawon, magsukong.